Dobar dan, dobrodošli u kuhinju moje nane. Danas ću vam pokazati kako se pravi bamja. U ekspres lonac ćemo upržiti 3 do 4 krupnije isjeckane glavice luka na ulju. Kada smo lagano propržili luk, u to smo dodali pola kile junećeg mesa. Pošto ovdje nema da se kupi telećeg mesa, mi smo koristili juneće. Moja nana to radi u ekspres loncu iz razloga zato što moja nana planira da ga poklopi na jedno 5 minuta da meso lijepo omekša, da bi ga i djeca mogla jesti. Mi smo naše meso dinstali oko pola sata. Zatim smo ga poklopili poklopcem i ostavili da se dinsta jedno 5 minuta, kao što sam vam rekla. Sada u to dodajemo bamju. Mi ćemo koristiti svježu bamju. A vi ako ćete praviti ovu količinu mesa, možete staviti 2 niza naše obične bamje, koju ćete prethodno prokuhati u vodi sa sirćetom i ohladiti hladnom vodom i skinuti konac. Mi smo stavili 400 grama svježe bamije. Sada ćemo je začiniti sa jednom kašicom vegete, malo crvene paprike, malo bibera, malo peršuna, sada ćemo dodati 2 čehna bijelog luka. Vi možete dodati 1 do 2 po vašoj želji, a nemojte pretjerivati. I dodat ćemo 2 do 3 kašike paradajz pire. Vi dodajete po vašem ukusu koliko kiselo volite. U to smo dodali i 2 kašičice limunovog soka. Kada bamja bude gotova, vi možete dodati još malo limunovog soka po vašoj želji. Ja sam sad malo probala i za naš sadržaj sve je potaman. Samo moram da vas napomenem, kada dodajete bamju, nemojte više miješati kašikom zato što će bamja da se raspadne, nego samo ovako malo treskajte lonac i nemojte dodavati previše vode. Morate dodati dovoljno da voda pokrije bamju. Evo, naša bamja je gotova. Vidite kako je lijepo meso, kako je se lijepo bamja skuhala, nije se raspala. Topi se ustima. Sada ćemo je probati. Kako je ukusno. Nema bolje. Nadam se da ste uživali u našem receptu. Ostavite like i komentar, pretplatite se na naš kanal i imajte divan dan. Pozdrav!